Ke step ke besok ke berkeman ipi iwe pe iwe gibadon po kanika lempung mentagasngi bot ngi lumlang hakin ke por hakin ke jaka nika benta ke wei ke daw ke bas ngutenat ha ke bangin rakhe bat ngin kin mau burom ya ke jinga lenti ke balai post nam jong ke Ribhoi district. Kani ke program ke bangi ngidon menta ka sngi kani ke por ke ba menta kani ke kamera ke deiru shibenta ke jingi trelang bat ke district administration bat kumbangi tep bau ne usnam arhajar arpuar udeiru usnam hakaba kum ke jela meghalaya ngirakhe ke jingdap san post nam ya ke jingyo ela ke jong ke state te ngilong ke badon bok shibun bakum ke district nginyo ban rakhe yo maumer balaipo haringkat haju usnam hakaba ke jela ka rakheru ya ke jingdap ka basan posnam ke jongka bat lai posnam menshua hakaba kum gani ke sngi la produk ya ki put saudong jongka Ribhoi district bat omla abanlen ngila nang yaksat katla kat yai ngila persang do yap do em banyano banya senyang banya persang nakabenta ka bha kamiat haka emlang ka salang haka sensyar ka khadar haka puli ke puthi bat kiwei kilong shua kila pen urlong ke jing trang bat ke jing angnot jong ki babon bat mengi ki badon haka ka por menta ke di ke kamram ke jongi bangin pai shedien bat bangin bu ru ke jing kili ladi shimet ke ke bangingi dei banle naka benta ban penwandur itenat shushu ke ni ke district ke beiet ke jongi ke ba ngala ban ong bangidon haka iki babuan ki aka ki jingkerku ki jong blay 30 years of journey. It was really an accomplishment which is hard to achieve, isn't it? And as this district we are standing strong, unique, reflective, and of course with a zeal to strive for excellence. Hakani ka puar ka pemerintah porlong klam da penslam ngan khot iba arbi shadap Presiden jong ka Ribhoi dorbar bain subhaban ai ya ke jingkren pediang. Kublai api bara ngan keren sekentin Argentin daga English naga benta kini ki officer jungi ki bomla